米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。O nano bitlipot no kawas, ko sakatanagtag ato sakarihatay no urib ita。上主的看顾使我们生命安稳。Saligaka mapulong,平安。Malatsay kita a milayap to suar no kawas。姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。I ulit palu kusava at safang sakatusa at tusir suarsa. O mitliputay takwanan a ongjoy ato bisitaraan ko tapang. O mitahpuay takwanan a pilimekan ako kukawas ako. O mitliputay takwanan a sapatala ato mipaoripay itakwanan a itser. O bikialingan ako jingra. Saan？上主是保护我的岩石和堡垒，我的上帝是掩蔽我的避难所，是我的盾牌，拯救我的力量，是保护我的要塞。诗篇18篇2节。Saligaka au talajua awai ku fana ita o mamaritamoh ku maan atlemak I rakat no urib nika dengan cecai aca ko nipasolinan ita atlemak o mitliputai ku kawas I titaanan saka cirihatai ku falujua ita tanagteg ku awas ita a rumakat to lalan no kawas。虽然我们不知道人生中会遭遇什么事情，但我们唯一相信的是，上帝看顾我们，因此我们内心有平安，也有坚定的步伐，奔走信仰的道路。Mitolong kita，我们同心祷告。Tapangau yo malitemoh ako ko karurayan ahlemak a matulad ko pasolin no falujua I。Nanay liputan iso kako. To sa katumas no rihatay iso ko falujua no mako。上主啊，当我因为遭遇困境而信心软弱时，求你看顾我，使我的内心充满你所赐的平安。Pakai ni I talamaan nay angangan no tapang ji Yes Kristo amitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。